إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدميري أقول من واحدكم موضوع كي مفتوح تريس هترون بابي من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله من الله إمام مغتريغ كلامه با إيمان كم غتريغ همينه كم كي الصبر على أقدار الله الله سبحانه وتعالى قدر إله النيافلا كتريو إيمان كم ركنتو تريغ الركن مي قضاء قدر إمام إيه هو من براء نبأ من براء إمام نبأ أي إنسانا يا مدوغا عمل كرا غوتكون إينا يا جه مصيبات أيينه جلهم واقم كمغا سدان إنه الله سبحانه وتعالى جزات فلا كلام جسوا كم كلام جزات فلا نبأ كان نسبة نكره إنسانا يا مدوغا إينا عمل كرا غوتكون إينا يا كان هيوكو سدان أدينا يا كان نبأ كسدان مصيبة جزاتو جاي هيوكو من الله سبحانه وتعالى على كمتيار كرومتك إينه جسوا أما فرتمان متان جنوا فاني سورة التغابن جعار وناين أي قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى إيمان وميها يهدي قلبه إيمان كم نتيجة كي الله سبحانه وتعالى إينا هيتا هدايتك مغدكوان رانغلو විෂ්ණුගේ හිතන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා දෙබවන් එම හිතුගේ අමලේ කෙතරික මිබිනාවනේ හිතුම් මීහා කබූල් කුරමෙක් මච්ච ඒ කබූල් කුරුන් එනා ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එනේ ජෙස්සේ මුසීබාත් එක්කම යන් එන කෙතරි වාණකන් හිතුගේ අඩින් කබූල් කුරීම දෙන් එකම රුහිගෙන් හොන්න හොරුන් ඒ හිතන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා දෙබ්වා හිදායත දෙබ්වා සීදා වගෙන් මගෙන් එහින් එකම නුරුහුජ්ජියා කෙත්තෙරෙමුග මග ඉඛතියාර් නුකොෆියා ඉසම් ෆරිග ඉන්සානා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉම්තිහානු ජෙස්සීම ඒ ඉම්තිහානු ගේනා ෆේලි වෙගෙන්දා අවගොන් මෙන් ඊමාන් කමුග රුකුන්තව තෙරේග කදා කදර ඊමාමුමුගේ මොරාදකි අවගොන් මෙන් කබූල් කුරණි ඉන්සානුන් දුනියෙන් උෆෙද්දවමුගේ මා කුරීග خلقتك مفدهم فانساس ها سهر كرين الله سبحانه وتعالى وني أرتهم مقادير ليوف أي أقول من كتير كانك هنگمون دانه قتك إكلانگ أزلي علم فلوكا إنسانونگ كانك قرآن به هنگانه به ما كرين دنودي علم فلوك مچ إكلانگ قضاء قدر ليوفان هم إكانك أي أقول من نوجه أس ندانه كانك أقول من جين قبول كرام අද එකලාගේ නිම්මවක අල්ගොමන් ජේන රුහෙ එයි කෙත්තරිකමුගේ එම්මේ ෆසේහ ගොතක එම්විම qada qadara imamge terega mihage hitallibe hidayatu magen ei Allah subhanahu wa ta'ala ena jesse musibatakan ena ruh kit qur'an Allah subhanahu wa ta'ala hi qurafani ma asaba min musibatin illa bi idhnillah ebes mihaka musibate jehekam ga noe Allah ge izna fulayak menu एक माने कि बिमशियतिही व इरादतिही व हिकमति इलाह की इरादा फुलाई इलाह के हिकमत वंत कमु के तेरे मेनुई एवस मिहे के जे मुसीबत जे कम गनुवे कोम्मे कमे सल्लल्लाहु अलैहि एकमे के वगुताई एकमे के बावे बनी लिवफ ए फोक अल्लाह सुब्हानहु व तआला वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम इता बयान कुराफन अल्लाह रिहा कमे मोलद देनोडिगे वारस कला إتاعك مرمم نكتة كيد القرآن الله سبحانه وتعالى بيان كرافه أي كان هنجيما
ege fahuga ekankamuge ilmu Allah libodigen waakam bunanya ege maane ki ei Allah ge zaat fula nisbe kore unisife nar bay bidori firuga tabban Allah subhanahu wa taala engodigen noe kanka hingumu kori komme kames එක හිඟීම දෙනේ එකමුගේ ඉල්මු ලිබෙනි එහෙම වෙච්ච එක මානේ කි අල්ලාහ්ගේ ذات ෆල රද්දු කරේ උනි බයි අදි මි කායිනාතුග අල්ලාහ් එංගවඩිගේ නුවා එව්ස් කමෙක් දුනියගේ තාරිහුග දුවාක එව්ස් තනක එව්ස් ෆරාතක හිඟානකම කබූල් කරන්න එව්ස් අල්ලාහ් නිස්බෙ කරේ උනිසි එකලාගේ khලුකුතකුන් තෙරෙයින් මීහුගේ අමලතක මේ කංකං හොන්නානේ ගොයි මෑන් අල්ලාහ් මාකුරින් දෙනවඩිනවා ilmu fuluk macce kalaange taqdir liwaf mitaga imam ahmad rahimahullah vidala fawani mi babuge sharah ga fotuge sharih genno afa vidaloi qala imam ahmad rahimahullah ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعا من كتابه الله سبحانه وتعالى كتريكن ekalaange fotuga nuwadiha fahar bayan kura nuwadiha tanegga sabr mi kalima ketterikam ga waaka bayan kurwa nuwadiha tanegga kit qur'anuga ketterikam ga waaka bayan kurwa fe wa fil hadith as-sahih adi sahih hadith ka bayan wegen we as-sabr diya'un ketterikam ki alikamek nurak as-sabr diya'un diya' mane ki alika ketterikam ki miha libe alikamek رواه أحمد ومسلم والبخاري ومسلم مرفوعا بخاري ومسلم كنبي صلى الله عليه وسلم فرابلم نقول كرافه ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر إبس ميها كان الله سبحانه وتعالى ندب هيك ميبور وكيم بدو هيك هدية نيومتك كتري كم بور وكيم تنوسكم الله کے قضاء قدر إله کے نیابڑ روحن كتريكم أبور واقيم بور نيومتك هيوين الله سبحانه وتعالى على كنودب إما هيوكم كإم ماتي درجة عملك ميه كتريكم لبيجا ميوتي هنا هوريها هيوكم كه تاودان لبيف كتريكم كماغو لبيجكم غوانا إفو إذا قال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر تممنا معيشة كإم هيو දිරිවලුමගේ එම්මේ හේව දිරිවලුමකමුගා ෆෙනුනේ කෙත්තරිකමුගේ දිරිවලුමේ අල්ලාහ් ලෙවි න්‍යායක රුහුමුගේ දිරිවලුන් එයි එම්මේ හිංගම ජේ එම්මේ තනවස් දිරිවලුන්කමුගා අල්ගොල්මෙන් ෆෙනිෆාවේ උමර් ඉබ්නුල් ඛත්තාබ් ඉදාලෆන මේ බුඛාරි නකුල් කුරාෆා බස්වල් قال علي رضي الله عنه علي فان විදාලෆාවේ කෙත්තරිකම බේ ගතුන් ඉන්න الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد ඊමාන් කමුගා කෙත්තරිකමුගේ මිසාලකි හෂිගඬුගා බොලුගේ මිසාල ඊමාන් කමුගා කෙත්තරිකමුගේ මිසාලකි මීහෙගේ හෂිගඬුගා බොලුගේ මිසාලේ එයි හෂිගඬෙක් බොලානුලා කොලක නොහුන්න ෆදයින් ඊමාන් කමෙක් කෙත්තරිකම අනුලා කොලක නොහුන්න මීහෙගේ හබෝනෙති ජියා මේ හිසාම් ෆෙරගෙන් හෂිගඬුගේ බේල්මෙන් නොහුන්නාන් එන වෙට්ටි ෆොන්නානි හෂිගඬු ජේ වලුලන් හිසාවුන් හෂිගඬු බේනුන් එදියේ එමෙ බොලක අනුලා හෂිගඬක කොලන් නොහරේ ෆදයින් බේල්මෙන් නෙ ෆදයින් කෙත්තරිකන් නෙ මීහෙගේ ඊමාන්කමගේ බේල්මෙන් නෙතේ ඊමාන්කම නොන්නානේ එමෙ ඊමාන්කම් බිනායෆා මෑගන් අසාසෙයි කෙත්තරිකම إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ثم رفع صوته ذيك ذيك فان هارو أدفلون vidāluwe kuriga vidāla basful aadaage adakum vidāla mafoga den adu ufulawwa vidāluwe faqala ala innahu la imana liman la sabra lahu vidāluwe dannashe fahe emihege ketterika noa mihege iman terika menoe ketterika noa mihege iman terika menoe ema algon menna ketterika me imtihanu kurweni musibat jey ne musibate wagutuge musibata kon kettere nuegen ena feeliwima ena iman kamun e feeliwan Allah ena wa iman kamun ena feeliwani ei iman kanne mihage ketterika nete bayan kurum deha koddeni ena ge musibata jegen kettere nuwejjiyam ena evani iman kum feelif iman kamuge furiha maqam ene fora fenwe e foga fotuge sharha vidalwani الصبر نجفاوني واشتقاقه من صبر
إذا حبس ومنع صبر معناه هيفيت نوتا كمكم معناه بكينغرو الحبس معناه هيفيت والصبر حبس النفس عن الجزاء صبر كي كتير مرادك نفسه همان نتمون هيفيت ماي وحبس اللسان عن التشكي والتسخط هذه ميها دو الله حرام كربي بستكون هيفيت ماي والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما هذه ميها هشيغندو گهنيهن گුණවන්ත ಕೋತಾ ಮತಿಗ ತೆಳುಮಾಯಿ ಈ ಮೀಹರ್ ಹೀತಾಮ ವಗುದಾಸ್ ಜೋನೆ ಬೊಲುಗ ತಳ ಮೂನುಗ ತಳ ಶಕ್ಕುಲ್ ಜುಯೂಬ್ ಅದಿ ಹೆದುಂ ವೀದ ಇಫದ ಕಂತತ್ತ ಕುರುಂಫದ ನೂರಂಗಳು ಕಂತತ್ತ ಮೀಹಾಗೆ ಗುಣವಂತ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕೊಫ್ಫಾ ಬೆಹೆಟ್ಟು ನೆ ತಿಂ ಬಯ ಮಿತಾಗೆ ಬಯಾನ್ ಕೊಂಡೆ ಹೀತುಗೆ ಬಯಕಾಯಿ ದುಲುಗೆ ಬಯಕಾಯಿ ಮೀಹಾ ಗುಣವಂತ ಉಗ ಬಯ ಹಿತುಂ ಕೆತ್ತರಿವಾಂಜೇನ್ ದುಲುಂ ಕೆತ್ತರಿವಾಂಜೇನ್ ಮೀಹಾ ಗುಣವಂತ ಕುಂ ಕೆತ್ತರಿವಾಂಜೇನ್ ಹಿತುಂ ನುಬಾಯಚೆ ಕಬೂಲ್ ಕೊಗೆ ನುವಾನ ದುಲುನ್ ನುಬಾಯಚೆ ಬುನಗೆ ನುವಾನ ಮೀಹಾಗೆ ಅಮಲಕುಂ ನುಬಾ ಅಮಲೆ ಕೊಗೆ ನುವಾನೆ ಕೆತ್ತರಿವಾ ಮೀ ಇಬ್ನು ಕಯ್ಯಿಮ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ವಿದಾಳಹ ಬಸ್ಸುಳು ಕೆತ್ತರಿಕಂ ಮುರಾದ್ ಎಫ್ ವಿದಾಳ ವಅಲಮ್ ದನ್ನಾಶ ಅನ್ನ ಸಬ್ರ ಥಲಾಥತ ಅಕ್ಸಾಮ್ ಕೆತ್ತರಿಕಂ ಬೆಹಣಿ ತಿಂಬೇಕ ಸಬ್ರುನ್ ಅಲಾ ಮಾ ಅಮರ ಅಲ್ಲಾಹು ಬಿಹಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಮರ್ ಕುರಬಿ ಕಂತತ್ತ ಮತೀಗ ದೆಮೆತಿಬ್ಮ ಕೆತ್ತರಿವೆ ತಿಬ್ಮಾಯಿ وصبر عما نهى عنه الله حرام كري كنتتك أرى نغني نفس ما تيركم يفيتمك كتري وتبماي وصبر على قدره من المصائب الله سبحانه وتعالى وصبر على ما قدره من المصائب الله سبحانه وتعالى قضاء قدرك لوافا مصيبتك كتري متيمباي كتريكم مرادك علم ورم بيان كرا فتيمباي ام بما كيد قرآن الله سبحانه وتعالى رغمنا أنجوا فانيت من إله تبامن امتحان كرباوش ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين تمن إله تبامن امتحان كرباوش بشيء من الخوف بروركم كن دكوا جنا والجوع أدي بنها هون كن دكوا جنا ونقص من الأموال أدي ميهم مدام أدو كربا جنا اقتصادي كتن دتي كربا والأنفس أدي نفسهم مذكور بق إنك مرهي بق والثمرات أدي ميوة مذكور بق إنك تمن إله ميستك امتحان كرباوشيم إفوق بيان كري وبشر الصابرين فهي كترين كذا فان وفاوركم خبر دباش أقول ما يكسون دتيودان أمتي دتيودان متنوسدان مصيبات الجهدان لوبيوا دريا كندوا فان ما بفعل ترى ميهك مروي كنجادان أقول ما يك دانو بيمك ගෝවාන් නිබුන් කම දිමා වේදාන ඉන් කොම්ම කම කීවස් තිමන් ඉලාහු තිබෑමෙන් ඉම්තිහාන කුරවාහුෂිය මින් කොම්ම ගොතක සේම අල්ලාහ් වවදෝඩිගෙන් ෆයවනි තිමන් ඉලාහු තිබෑමෙන් ඉම්තිහාන කුරවාහුෂ එෆෝ බයන් කන වබෂීර් الصابرين කෙත්‍රෙන කලෙගෆාන උෆාරිකම خبر දෙවාෂ الذين اذا اصابتهم مصيبه ابامهن كبامهن مصيبات جيجنما قالوا انا لله وانا اليه راجعون نمهم بنانه آخرمنگه وری فراتکی الله سبحانه وتعالى علمنگه ملکوری فراتکی الله ادی علمنگ امبریدان فراتکی وس امبریدان فراتکی رجوعوان فراتکی الله سبحانه وتعالى ابن قیم رحمه الله تعالى فانی میها کتریومگا میتاگ الله سبحانه وتعالى بیان کرا ودde de nuktaay fah kuraf ei algon menge huriya echche milkori farataki Allah subhanahu wa ta'ala algon menge nafsu ge wes furana ge wes hashigano ge devi mudelek ge wes milkori farataki Allah ge hadratun ekalange devve echche algon men me beenun kurani miha gudifa echche beenun kura usul ehem bima e huriya tagechche ge Allah ge milke ekalange hadratun asur echche sama algon men emburi daambasu de ekalange hadrat ehem devvi faratakun gendwanis algon men wes ekalange devva fori new men me algon men hashigandus ehem algon men emburi danis ekalange hadrat mi deba mitang algon men niyafula ruhe ruhun dariyaku devva fa gendayima sa algon me bunani devvi wes Allah he gendevi wes Allah algon menge mudaves halaki ma algon bunani mudaves devvi wes Allah he adi gendevi wes Allah he adi algon marumafo ga dani sekalang haduratas mi algon men kamboduwanje aakamen nohige akalange devvi ecche devuma fahoge akalange gendewani mi hagigate algon qabul kura أي كترينجه أسلوبك الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
efa wahikuni ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma ebami honnan ebami berraskalaanga hadratu maturegum wa rahmatai niume faafusun allah labwafawe wa ulaika humul muhtadun adi tedmog libun mi honnaki hama ebami hon allah subhanahu wa taala rahmek niume maghfirat faafusun ekalaanga labwane ketterive allah ge niyafula rohi jemiha efoga musannif rahimahullah genna afani vidal qala alqama kitabi vidal huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibatu faya'lamu annaha min 'indillahi fayarda wa yaslam mitaga ketterikamuge muradaki vidal woni ei mihaya musibat jehunima faya'lamu ena enge ena qabul kure annaha min 'indillahi musibangai allah jesse kamek allah ge hadratun ya kamek fayarda wa yaslam aw yusallim dem fa ena ekama ruhe adi ekama ena kiyaman terive hitu gadin qabul ko ek etterikamuge namuna ena dak ei algol men ketteringe namuna ekam wanjene gotek efo vidalo fani wa fi sahih muslim ga riwaya gembe an abi hurairah radhiyallahu anhu من الله رسول أبو هريرة كبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما كشور نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي اثنتان في الناس هما بهم كفر ديكم بي ميستكم تريغا أي إبامهم تريغا كربي دي عمل أي كفر تريغا همين دي عمل الطعن في النسب نسب بدبس بنماي ميهم نسب أبو كيوماي والنياحة على الميت أدي مروى ميها مچك رويه تامكور متان روم معنی کی آدا گریمکم ميها لولم کرناو منو النياحة معنی اڈورکو الله گ نيافل نورহে کن دیہوا فد بیدیکم تنتانگ تھلا ادم ویدا ہلیلوا می باوت گ روئیں ای النياحة ای اسلام دین گ منا کرافکم جاہلی زمانو گ میہم کرم یاکم ادی اے مصیبہ بڑ کرمٹکا mis mihun ge genesgen emmem wegen en adakun geeterega roe ron gean aste mihunna ujuradi musaradi emihunna kaandi bondi hadamundi puri zamana mihun tibe gege gos roede mihun musiba jehuni emihunna ei emihun deke gotuga ei adu gadako gina mihun ronya emiheki wara emiheke netumuge hitame ki moli gawmu kura hitame embima mis emihum mes geeterega wara hitamu kuramun adi mis mihun genesken emihun lavva evara rovva adi emihunna musaradi ujuradigen ulun zamam ei jahili zama ekan kit qur'anu nabiy sallallahu alaihi wasallam aninna hi kurawaf ei musibataka nuruhun kamuga bayan kora faadage mihako lolun karna umaki ei ki musibataka miha nuruhun dewa kameno nabiy sallallahu alaihi wasallam ekefan darikalon ibrahim bufana awahara idu ekefan kirit kuraf ekefan lofulun karna asabe kanu suwalu fiddi kale faanu ge lofulun kiwegan to karnai mane kebe bonna vishni wadagen fute kale faanu allah ge niyaflo rohi wadagen nawale bodu kamun efada kamase kale faanu ge farapulun ebe fulun nabi birette kamak idalu ei adam ge daringe hituga allah lavwafa oga tarikamek rahmatik ei bappa fuluwima dariyaku niyawegen deeti bappege haysiyatu ekale faanu ge hippulu gaves e wengeli adi eka faanu ge lofulun karuna ennamas vidalu itimam mitibi ibrahim timam mitibi kalege faana waki wadagatum mattaka hitama ge names allah rewardnu gannawa bahe ahar men dulakum ahar men bunanam ei ketterikan nabiy sallam dakwa pe gotek e midenne uslubun roe heri awgon men sharoi imun natta hedumaki ei islam din huddakura kon ei kufuru ge terega himenek mita kufuru muradaki kuda kufur mane ke miyako evara royes ei haram ka men mesena millatakum bere nuwan hemes kufuruga amalen ei miha millatum bere nuwa darajat huma bihim kufrun an ta'nu fi an-nasab wan niyahatu 'ala al-mayyit adi fogo idaloi walahuma an ibn mas'ud ede beflunga farapulun riwayage ibn mas'ud kibain ei marfu'an an nabiy sallallahu alaihi wasallam hamen hukum uflafa mi hadisge ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية
aharme muslimu ge terimwa bay nune me amalu koramda me hunne efo bayan korebi amalute muslimu ge terimwa me bay nune basuluga muradaki nabiya sallallahu alaihi wasallam islam kamuge assu hagigi namuna ge dakkafawa maguga egotuga matiga tibi bay nune magufure difawa bay ekale fan dakkafawa rangalu sunnatuge magu ekkiba efawa bayke me amalute korami hunne furtam kamaka vidalwe man hadis kore man daraba al khudud kota fatuga talame ek mane ki musiba jone moonu matiga tala bayme amille farga boja nikuri ga atun tala mi kamaki kongule kame em efadain amal kurumaki allah ge niyafula nuruhun deha kodde kamake edaraje kanka miha nafsa gellundinum ei moonu ga telon kumugas bolu ga telon kumugas adi hashiganu gehen gunawanaka tala aniya kurun kamuga inames nuniya gunawane tanegga jehun kamuga inames miyage nafsa gellume defa devve samale kurun ei musibata nuruhun kamuga wan adi ege terega miyage gole mudala achi hala ko gedor hala ko mibawto kantakis musibata nuruhun terikam oik kamuga belevene kank washaqqal juyub adi jibu wedu al juyub ei kuriga jib mikeni mitana karwalu ei الجيوبك كاروالا من كوري كتير على مثلا بيلتو بداف الجيوب ميكن مي كاروالا تشفيدا هيدو ما تشفيدا إتامك جوني مي كوري زمان مين كوراكن هم فدين هيدوم فيدا هذا ميهم ودعا بدعوى الجاهلية دي جاهلية زمان کے گون تک گولی تک گوا ميهم اي تیمم کے گوتو کو متی کا وا ميهون نونے هم تین کوئی متا بیان کرا فدی مونمتی کے تلوماي جيب hedum vidumai adi da'wa bida jahiliyatu ge da'wata goun me kankamake nabiy sallallahu alaihi wasallam namara qur'afakat jahiliyatu ge da'watu ge muradu ge ilmu war vidala fawe ibn qayyim rahimahullah vidala fawani الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية جاهلية قوم تك قوم بسفلك مرادك قبيلة وانتك منوة عصبية قوم माने कि इस्लाम फिया एहें इच्चे कि दरुगा मिस्तकुन जमा कुरम ए वकी कबीला के बैक वीति एक मच्चम मिहुन जमा कुरम वकी वंगे कम वीति ए वंगा के दर मिहु एक कुरम गौ इस्लाम अलगुम एक कुराच एहें इच्चे अलगुम एव्वा गोया के नवान वमिथलहु अत्तअस्सुब इलल मज़ाहिब हमें के तेरे वकी मज़हब का मिहा तअस्सुब एक माने कि वकी मीहे के बसनूनी कबूल नुकुरवे वकी मीहे को बुनेफिया में कोम्मेच बुन्य से रंगलो मिदन्नवी आमुंगे वाह के नुंग इल्मोरिंगे तेरे मिस التعصب المذاهب والطوائف والمشايخ ابن القيم رحمه الله عليه طائفة جماعة تك غروب تكاي والمشايخ هذه شيخنا التعصب මේ මذහබ් තක تعصبුන් ඒ මිදන්නේ ෆිගුහි මذහබ් තක කමුගා වියස් තිමන්නමගේ මذහබුගා නෙතීවේ ehyo hadisa eggotan oeva mazhabun argument fenna we sunnata khilafas mazhabun umvima ehen gotakan amalu kuran natima mazhab ko eggen eikam hameken gotaki balagen ei gotuga hifet ei jahili zamanu kankame sida kandaligen qur'anu sunnatu sahhako ecche fenna obwa argumenge qabul kura waki imamege rayuga egger dangalu nunkan fenuni maves e goddunu ko ega hifatan hurun ei jahiliyatu ke ta'assub terege himeneka haggu argumenge echchekawani hamege terega midenne vehin tafadu group taka ta'assubu mai wal mashayikh de shaykhun ta'assub muradaki bay befulun tibbane waki shaykhu nagaf ena rasule gotabbalak aneke ena bunanjeri kom waages ena bunefiam kom echche sei rangalo ena bunefiam ena gohe bunefiam echche gos ena rangale bune mihe ku rangalwane ena gohe bune mihe goswane adi ena rangale bune mihe ku gos kofi mihe ku goswane meena mihe ku rangale bune furi mihe gos ko bunefiam goswane ena gos ko buna mihe ku gohe nubunnes goswane mihe ku meena mihe ke rangalu mihe none bunefiam mihe ke ne taarif kofiya mihe ku do sesabun diye e daraje bay mehun shaykhun ta'assub fa ebes mihe ta'assubun e huddaka menun adi e ta'assubuga e shaykhu buna mihunna gulun damatan jen e shaykhu buna bayaka kulen jen shaykhu ene onna e shaykha onna nafratek maccan huriya men je nafratwa ena buna mek maccan ena qura nafratek maccan
emmen eenaga ruhumuge macca ruhi eenaga ruliga macca rulias ei islam din hudda kura kamenu ibn taymiyyah rahimahullah fane nabiyya sallallahu alaihi wasallam fahuga ummatuge evves bekan wen hudde nuune ei ki ebamehunge imam ekkamuga leader ekkamuga waki mihaku shakhsen nagafa emihaku buna bahegge macca mihuna gulundamata emihaku buna bahegge macca mihuna gulun kanda emihaku buna kommechen haggukkamuga bala emihaku buna rangalunun kamuga buna kommechen e baatil kamuga balagen shakhsiyatek gota mihaku nagagan emihege fahatan midenne usulun jamaawun ei nabiyya sallallahu alaihi wasallam fahuga ummatuge evves mihaka huddakame nunek evves mihaka nen e ismatu devwafe den tibeni insanu qur'an ku kurwena kommehus emvima mashayikhunna midenne usulun sheikhunna ta'assubun timanna qabul kura waki sheikhen ei hamege nemiyaki den baaki horiya men gos e uslub ei jahiliyate usul terim wa kamen ebbe sale galgume ekankan edaraja qabul koganan miharu mitibbe sheikhun kobato agun midakkani al-imam ash-shafi'i al-imam malik al-imam ahmad bin hanbal al-imam abu hanifa rahimahullah ebe fulunga wak ebe fulunga bahat ta'assub egin ebe fulunga fahapluga jamaa'un huddanu veiruga alguna mizamanu kaagu fahatattu agun jamaa'un uddawani emihek basagun abadu qabul kogge midakkani ummatuga salamun ilmu waringa miharu tib miswing waage no midakkani ebe fulunga appulun ete ba or hadith liwa imam ahmad bin hanbal rahimahullah hassate ek hadith shuddas be fule 40 hadith musnad ahmad ga liwa islam dinata ga etabur qurbani imam ahlus sunnatu ga imam ga laqab liwadagam imam ash-shafi'i rahimahullah nasirus sunnatu ga nasr wariya kam laqab liwadagam imam malik imam ahlul madina imam darul hijra ga imam kam ga laqab liwadagam imam abu hanifa rahimahullah imamul a'zam emme matiwari imam kam ga mazhab tawtare laqab liwada be fulun tabi ekkam nisbe kurwa ekan eharangala sahanun kam ga wesekam mibe fulun nak algon men ta'assub ebe fulunge nazariya hamekeni tabaun jamaun hudda nun kaman ilmuwarin vidalwa ayruga e fahuga den kon chehegge darange algon men tabawegen ta'assubegen tibeni ebe fulna balaruga mihar mitibe benege kom bayetto ebbe sijjenge bennun ebe fulunge nazariya ebe fulunge ilma algon alafikam gawanam eim be fulage foten algon na kiyennu libijjam algon miskite gas dakkan ebbe se wagen nege eka ebe fulunge amille dirasa koge masalatoga komme fannega ilmu ruben waage dekke foten netas kiyane ebe fulun algon men full leppa algon je daru sutta da එහෙම වෙජ්ජේක මානේ කි අලගොන් මෙන්ගේ තෙරෙන්ග තිබ්බේ බයි මියුම් මිදෙන්නේ විහෙන් ෂේඛුන්න තඅස්සුබ් කොගෙන් එහෙන් ඔලේ ඔලොන් එයි හගියතෝ වර හිතාම හොරකම එයි ඒ දරජාගේ මිහුන්නෙන් නුතිබේන එව zamanek නෙමෙ දාවතුගේ ජාහිලියතුගේ දාවතුගේ තෙරෙග හිමෙන එකමක الطائفun මේ التعصب إلى المذاهب الطوائف والمشايخ وتفضيل بعضهم على بعض ඒක තෙරෙන් එකකෝ අනෙකගේ මච්ච මෑකුර මීන මියක මා මෑම්මී ඊන මියක මා බරකාත් තෙරිමි ඒ ගෝස්කමයි ඒ මියු මග්ෆරත් දුන්ගේ ඒ අලගොන්වස් බේනුම් ගන්නදත්තෝ ඉන්සානුන් තොබියෙන් බුණා සමීර දෙ මා මොළමියෙක් දැන් මීන මියක මා දෙර මියක බුණා වරඩංගල අලගොන් මොළ කුරාමෙන් අලගොන් කාරි ජමා කොග්ගේ ඒ මියු මග්ෆරත් දුන්ගේ මියු තාරිෆ් කුරා කරනවානේ වරක් එම්මෙ ෆසේහ මියු මග්ෆරදේ බාබේ මියුන තාරිෆ් කරුන්ගේ මීහෙක්කාර මියක තාරිෆ් කරම් වජා වේසම් ෆරිගෙන ඊතරා තිබොන්නර මොළමියක නොහොන්නානේ hem ei ebbe sale galun koggem wanakame nonge mihunge size ole kame ei mihun kaarega mihunge makanata war ma maccha taarif kurmak ehma e sheikh gon an sheikh molokon aneka ma matweri ko mak ko mihen edima sheikhunge terega baabawe ekko aneka kawre baati boduko jamaa boduko aneka maabe bodedi wan amille mismi ulumoge wattafaali nikunna ei ebbe salega islamun koggem wanakan kameno egoto taasu algon me gecheki haggu bas e komme miyego bunye algon men je nega hifa ei waki mihege buni men nun haggawani dalila eggwe ma haggawan algon buni men nun anaka buni men nun algon bunjes gohewani go karangala bani rangala e waki mihege bunegen no mihun kireni haggen no kireni mihunnak mane ki mizana ki hagge miha buni men nune haggawani ki haggu buni ma ege macce miha kireni eya dimawanya miha rangalo eya goswanya miha rangalenno komme bunjes ei mizanak يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ابن القيم رحمه الله إدالوني
شيخون الشيخ وانا شيخ مچ ماكو يدعو الى ذلك ويوالي عليه ايگ مچ دعوت دي ايگ مچ ميهونا گولندماٹا ويعادي ايگ مچ ميهونا عداوتري ආහාරෙන් ලෝබේවා ෂේහ්ගේ දරුසන් අන්න මියකු ආහාරෙන් ලෝබා ෂේහ්ගේ තාරිෆ් කර මියකු ඒ ආහාරෙන් ආඛෙ ඒනා දෙකොළ ජිමේගේ ආහාරෙන් අදාවැත්තරි එම් ෂේහ් දාල ඉබ්නු ඛයිම් රහිමහුල්ලාහ අගොල් මෙගේ zaman බේෆුල මා කුරි බේෆුල වාදක් කර යුවාලි අලයි ඒක මච්ච ගුළුන්දමට වයුආදි ඒක මච්ච අදාවැත්තරි ෆකුල්ලු හාදා මින් දඅවල් ජාහිලිය මින් කොම්මකමකි ජාහිලියතුගේ දාවතුගේ තිරේගේ මෙනකමකි ඉස්ලාම් මාස අගොල් මෙන් මිහිම් තෆාත් වංගතක තෆාත් පාටිතක තෆාත් ගුරුප්තක ඒකීගේ දවවත්තෝගේ කිමිහුන් ගාතුක ජමායෆා තිබ්බා ඉස්ලාම් මාසේ හුරියාචි දෝකව ඉස්ලාම් අලගොම එක්කුරි ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහුගේ දශුගා එෆෝගේ දෙන් අලගොම මෙන්නක හුද්දේනවන කබීලාකවස් මස්හබකවස් මීහකවස් ෆිකුරකවස් ජමාතකවස් තබාවගෙන් ඒකේ දරු අලගොම දුආකෂ කොම්මෙ නමෙග්ග ගොවියස් ෂේහගේ ගොවියස් මස්හබගේ ගොවියස් හග්ගේ ගොවියස් කිතෙම් රීති දාවාගේ ගොවියස් ඒගේ ෆාතු ගවණි මිදෙන්නවි කබීලා උසූල් කමගා වෙජ්ජා මේ ජාහිලියතු ගෝමෙන් එයි එන් නුවාන අලගොම ඉජාබදීගෙන් ශියාර්තකුගේ රීති නමක නොම් බලම් වේ ශියාර්තකුගේ හගීකතන් අගොලම් බලම් රීති වණ කොම්මේ ශියාරෙස් බේරුෆුරුන් දල හුන්නාන එකමක ඒක ෆාතු ග හුන්නානි හෙන්ගෙච් එම් ඒ ඉස්ලාම් අලගොම එක්කොෆාවනි එෆෝ අලගොම බෑබෑ කුරුම ෆුර්සත් දීගෙන් නුවාන මිදෙන්නේ උසූලුන් එෆෝ ග جنوا فني وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة أنس كفار بدار النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيه إذا أراد الله بعبده الخير الله عليك كبين إعلان هيوغتن إرادة كربا في نما عجل له العقوبة في الدنيا أين يكرون فافق عقوبة دنيا أوس كربا مانك دنيا نيمكن دارن صاف كربا كندو أي دنيا عقوبات كبار فسيا نيمكن دايش عجل له العقوبة في الدنيا دنيا أين عقوبة أين أوس كربا وإذا أراد بعبده الشر أدي ميهك نباغتك إنك نباع أمرتك صوبن إن نباغت منبر كربانا ما أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة إنك فافتك عقوبة قيامة دو هبه ومتك لسكربه يعني ما مصيباتك أغمنا جهوني ما أغمنا من أصل كرم ويوفا أي الله سبحانه وتعالى أغمنا فراتون كلام إرادة كربي أي مصيباتك أغمنا كتر ويما أقول من قيامة دوهم أقول من فافع كسبا كنوجي سلام كرب إكلام إرادة كربي ما أقول من مدير كربي ما إكمل أقول من روح قبول كرب فارجا سكمل أقول من توكا نفرت وجام إيرون أقول من وجن داني كتري ونجي ترينه نبي صلى الله عليه وسلم ذكر أفوه دينغ إنه أفوني إم بسفل بداروي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عظام الجزاء مع عظام البلاء ධර්මය සවාබුගේ මතිවරිකම් බිනායෆා වනි බලාවරිකම් මුසීබාත්තෝගේ බොඩ කුඩ මින බෙලිගෙන්නේ মানে কি මීහා බොඩ මුසීබාත් ජෙයි ඒ කෙත්තරි වරක එනක සවා බොඩුව وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم الله قومك دك لوبي ودگم فيام ابامن امتحان قربان ابامن هنا امتحان جسوا فمن رضي فله الرضا روحي جميعكو الله امه دك روحي ودگنا روي كتري جميعك ومن سخط فله السخط ادي اي نوره جميعك الله روحي ودي نوغنوات كتري نوجيام الله روحي ودي نوغنوات حسنه الترمذي رحمه الله من حديث کے ترمذی حسن قرافه حسن درجہ حدیث کو විදාලා බස්වල මේ ඇසම ආගමෙන් දරුස් කුරු කොල්ලානි ಬಾಕಿ ಹೋತಿ ಮಿ ಬಾಬು ನರೆ ಒಣ ಮಸ್ಸತ ಇರಾದ ಕುರವಿಯ ದೆಂಗ್ ಅನ್ನರೆ ಗೈ ಹುಕುರ್ದು ಹೊರೆಗೆ ಆಗಮೆಂ ಫುರನ್ ಜೆಹನೆ ರಾಜಿತೆ ರಶಕ ಹೆಮ ಅನ್ನಫ್ತಾ ದರುಸ್ ನೋನಾನ ಹುಕುರ್ದು ಹೊರೆ ಪೆನ್ಮಸ್ ಆಯತು ಧೋರೆ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ದರುಸ್ ಒನ್ನಾನೆ هذا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.